nan dam cheu na mo lungmuli post thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thong ni kumkul la kumthum Biangreithlep ni hlei khat Zinglei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu jing kan chim ding mi thong pangtlang tar cheu khat na chu chunchunga bom po ke nakin CDF hol ngauram ral kap pani annun nak aliam ka dau nak ronga ha kha khopi a adormi mi pi thong ni la zanga leng an phan ye u a siang hak chia cha chon nak siang in run SAC ra rang ni bom athak ji phyo kung SAC ra rang sakhan PDF ni an ka cha a ra rang le pyo so thi pakul nak tlom lo an thi timi thong le thong pang tang na an rak salai chunchunga bom po ke nakin CDF hol ngauram ral kap pani an nak aliam chinram kul ha khapeng chunchung khwa bom po ke nakin CDF hol ngauram ral kap pani an nak aliam te thai asi maini kwa a chinral kap CNA le CDF tang ti phufan ni pongkam zo felnak an to leo a CDF hol ngauram in salai ram thian hlim le salai el sangzel na chu SAC ra rang ni antar mi bom ni apo an hon ha cha a an nun nak aliam te thai asi chunchung khwa aral lam sial in umhun akhwarmi SAC ra rang pol chu chinral kap tang ti phufan ni an moto thirkam in tang pani mei in an khangpyak na nu a SAC ra rang ni alaki mei ni ret a ha kha khwapi lei an pan te thai asi ka dau nak ronga ha kha khopi a adormi mi pi thong ni la zanga leng an phan chinram kul chunga ka dau nak fak deu in achuan hu in ha kha khopi a adormi mi pi na chu thong ni la zanga la somli la paruk tiang an phan chang tia IDP ha kha in ton vo ngai tu pakhat ni achim aluan cha thlani lewa khan ral shel mi an kar ngai ngai atam deu chu sakan ram then kale miole kan ko ha kha karlak khote hi an si atu zong ha kha kale karlak khote na chu SAC ra rangni ralam an sial langmang cha a tol chungmi na ni khwa chwa takin ral an hrel e Chin Christian University CCU ha kha a ral hrel chungkhar som thum le pali milu in zal hlaikhat an umchang chupina hakha IDP khema umlem lo in khopi chunga adormi chungkhar zaruk la somsri la pathum milu in thong ni la sanga la somli la paruk an se chang e chunha zong chu kan si kho chung in kan zau khen na ka dau nak pe tla in achwa a chun ma nakhin ral ashel mi an ka ri khomen chim kho aselautia IDP hakha in tonwo ngai tu pakhat ni chim CCU khema munkip in arak indor mi nani anher bo mi chu tuan vo ngai tu nani kan si kho chung in kan bom chan na anher bo nak di lak in kan bom chan khod in halom man a zatuak in 75% chu kan bom kho na kaulai tia kan ruwa chan khopi chunga in hlang in ador min ha le byak nak lei in a chan karlak ador min hani anher bo mi chu bom chan nak a kan thajang atlom deuri Fachang chiti chite ti bantuk abikin an hermi adang dang na zong bom chan coding in kan izwam ri lai tia IDP hakha in tonvo ngai tu pakhat ni achim hakha khopi a in hlang in khwa asami ral shrial mi pi na zong an mala umnak he na inyam mi byak nak lei a upa na le an umnak sang mi na ni bom nak pak in an si kho chung in an zau khen na tia thai asi ye u a siang hak chia cha chon nak siang sangrun SAC ra rangni bom athak sakan ramthan ye u pengni tlak lei thanto khwa a ummi body chong siang sangrun chu nam hlei ni la hlei nga tluka arwang umlo in SAC ra rangni ral tuknak vanlong in bom athak cha a siang in cha chim tu na umnak le siang sangrun chu akang I an rok tia tol chungmi na ni an langtar siang hak chia na hi chun suimelam hlei ni tluk in an tin chang e hlamma ator mi an umsholo ma siang sangrun chu SAC ra rangni shram in upnak alak nu a khar asi e ngak chia de upol long kai in cha an chim na nak mun asi tia ral shel bom chan tu minung pakhat ni tanlung khata achim SAC ra rangni arwang umlo in siang in na chu tin chi te in bom athak lengmang cha a aluan chia kumzong a khan ye u peng ramri di pe hin peng laya kong khwa siang in ral tuk nak vanlong in bom arak thak cha a ngak chian ha tel in mi pi hlei ni annun nak arak liam tia kan thei
Zipyo kung SAC ra rang sakhan PDF ni an ka cha a ra rang le pyo so thi pakul nak tlom lo an thi sakan ramthan shwebu pang zipyo kung khwa SAC ra rang sakhan chu tol chung PDF na ni an ka na cha a ra rang le pyo so thi pakul nak tlom lo an thi tia KLG PDF ni alangtar mai ni kwa zinga chau kung chi KLG PDF tel in tang ti phu pasari ni an ka na hi asi Zinglei Thawngchimnak pali in poruktiang ka daw na kachuak sakhan an laklai te a apong kam khwa pathum in ra rang le pyo so thi pol bom ding in an ratcha a PDF na chu nu an pilthan Thawngchimnak pani chung ka daw na ka SAC ra rang le pyo so thi pakul nak tlom lo an thi PDF tang ti phu in minung pali hliam fak lo an tor tia KLG ni mipi sina theitar nak an toa Khin ule ji ulampi SAC ra rang pani ka daw an ton cha a an pani in an thi mai thal zun hi an lakho sakan ramthan king u peng khin ule ji ulampi a umhun akwarmi SAC ra rang pani ka daw an ton cha an pani in an thi mai thal zun hi zong kan lakho tia khin u peng pakapha in ton vo ngei tu pakhat ni achim mai ni ra chun Thawngchimnak hlei ni la somli tluka khin u peng mu tin chang hlaya umhun akwarmi SAC ra rang pani chu khin u le ji u lampi an phak lewa tol chung hriam tlai phun hani an ka na I an pani in an thi MA1 zun khat AK47 zun khat 5.56 kwan fang hlai nga le kwan bom pathum na zong kan lakho chi tia khin u peng pakapha in ton vo ngei tu pakhat ni khetit a achim chu ka daw nak chu khin u peng pakapha le LDF hriam tlai na fon in kan si ka daw nak hi minute pathum chung rong arawi mi pi hriam tlai in hliam ma ator mi kan sholo tia an langtar phakan a SAC ra rang bom puan no an ton cha a panhi an thi kachin ramkul phakan khopi emya taya sang ngyongping kung kai nak zona ralam asel mi SAC ra rang pol chu mai ni kwa zan lai Thawngchimnak poruk tluka bom puan no an tong I ra rang panhi an thi tia tol chung min hani an chim SAC ra rang ni phakan khopi chung hun ma tampi a mi pi na kham in check nak an to na ngyongping kung kai nak lampi zon a chun bom puan no an tong I makhat te a panhi chu an thi chol tia mitmu tu tol chungmi pakhat ni kachin news a achim bom apuan no tu na hi mi zai hriam tlai phuti thei an selo zan Thawngchimnak pakwa tluk zonga phakan khopi chau toi tong lam zonga bom poke nak achok than chupina mai ni kwa zan Thawngchimnak hlai khat tluk zonga phakan khopi seikmu palik sakhan zonga ka daw nak thong pe tlai in thei asi tia tol chungmi nhani an chim Myota palik sakhan drung bom thlak no nakin palik panga an thi pali hliam an twar Mandalay ramthen ngazung peng myota palik sakhan chu PDF tang ti phu fon ni drung bom an thlak no na cha a palik panga an thi pali hliam an twar tia NPDF ton vo ngei tu pakhat ni achim mai ni suri zan lai Thawngchimnak pathum tluka drung panhi in bom voiruk an thlak no na hi asi hi ka daw nak chu Thawngchimnak pakhat leng an raw palik sakhan umral rang na ni kei nga in khwaltong mi sin a tangka an halang mang na cha a atu bantuk in kan ka na hi asi ral rang kutang palik panga an thi pali hliam an twar tia PDF captain ling yong ni achim hi palik sakhan chunga ral rang pakul tluk an I athi mi le hliam ator mi na chu myota le nga zung khwa si zunga then in an kalpi na tia achung lai upani achim ka daw nak chu PDF tang ti phu pali ibom in minung pasari ni drung bom an vathak no na hi asi ma ka daw nak ronga SAC ral rang ni khochung market pong kam tiang hum himnak an lak tia khwami pakhat ni achim tuzing kan Thawngchimnak chu ma vial in kan dong tar ri lai lungmali post tha jang akan pe tu nan di lak chunga kanelom tuk lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe kan to pyak chauding in kanin som na